ρατσισμός. Εργάτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Εργάτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Εργάτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Ούτε ρατσισμός, ούτε σοφινισμός. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός. Ούτε ρατσισμός, ούτε σοφινισμός. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός. Είμαστε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για τα ρατσιστικά συνθήματα στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Θεωρούμε ότι η ευθύνη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διότι αυτοί είχαν την ευθύνη της οργάνωσης της στρατιωτικής παρέλασης. Πρέπει να μας πούνε ποιος έχει την ευθύνη της εκπαίδευσης των πατραχανθρώπων. Πρέπει να μας πούνε ποιοι είναι αυτοί που επιτρέψανε σε φασιστική ομάδα να βαδίσει μέσα στον χώρο της παρέλασης και να δίνει τα συνθήματα τα οποία ακολουθούσαν οι πατραχάνθρωποι. Δεν θα δεχτούμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην περίοδο της κρίσης να εμφανίζει στο συχνό της πρόσωπο η φασιστική απειλή. Είναι πρόκληση να βγαίνει το λαό του Καρατζαφέρη και να δίνει κάλυψη σε αυτά τα χυδαία ρατσιστικά συνθήματα. Τι ακριβώς θέλουν να κάνουν μέσα στο στρατό, μέσα στην αστυνομία? Μήπως αυτά που κάνανε στις παραμονές της Χούντας δεν θα τους επιτρέψουμε? Πρέπει να σηκώσουμε όλοι μαζί το ανάστημά μας ενάντια στην αυξανόμενη φασιστική απειλή και ενάντια στο ρατσισμό. Είναι αδέρφια μας. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους Τούρκους και τους Αλβανούς εργάτες. Έχουμε να χωρίσουμε πολλά όμως με τους ρατσιστές. Με αυτούς που γίνουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο. Τους ξέρουμε καλά το τι κάναν στα Βαλκάνια, το τι κάναν στην Γιουγκοσλαβία. Δεν θα περάσουν. Ενωμένοι όλοι μαζί δίνουμε σήμερα μια πρώτη απάντηση και χαιρόμαστε που σήμερα βρίσκονται μαζί με την κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή, μαζί με την Ανταρσία, εκπρόσωποι των Αλβανών εργαζόμενων που τους δίνουμε τον λόγο. Së pari falenderoj të gjithë pjesëmarrësit që kanë ardhur këtu për të demonstruar ndaj racizmit dhe ushtarëve që hodhin fjalët më të poshta ndaj kombit shqiptar. Falenderoj të organizatat që na kanë organizuar dhe na kanë mbështetur gjithmonë. Na kanë mbështetur gjithmonë neve. Është një turp i madh për ushtrinë greke që të flasit dhe me thënë fjalë në fyse për kombet e tjera. Është një turp i madh për ushtrinë greke. Edhe të ketë për ushtrinë greke që të marshojë përpara politikës, përpara presidentit, përpara gjithë popullit. Se populli grek është një popull vlla me popullin shqiptar. Tati e mirë që populli grek është vlla me kombin shqiptar. Ne jemi në kohën më moderne sot dhe kjo nuk duhet që populli dhe ose ushtri dhe politika, se po kishin dalë një grup qytetarësh apo një grup të rish apo të vjetësh edhe nuk do të vendoheshim. Po kjo ishte direkt nga politika, sepse ushtria komandon nga politika greke. Po nuk është mirë që të hedhin gurin dhe të fshehin dorën. Prandaj lutemi shumë të dënohen në maksimum personat që kanë kryer këtë gjest të shëmtuar. Pasi ne jemi vëllezër, do të jemi të bashkuar, kemi miqësi dhe miqësi do ta vazhdojmë me popullin grek. Faleminderit. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλέσουμε κάποιον από τους εκπρόσωπους των Αλβανών να απευθύνει χαιρετισμό και στα ελληνικά.